Kardom from Muati. Kardom. Ini lang po. Ning arong perfect lo non lapu ake hai Rajasthan pen aska nam Deepak Kodia. Aprang si ingdeng phokke brahini kar birisonim so ronga je ningka sore hini rengko ratrog ningka na kardom nang letum doan phanta kardom nang paje reglo kardom peni ne li vlog sam paklang ponji bang ke subscribers ke doan nang letum kadoko vipana choro perfect lo ladak jambili thon long pasi pangcheng pon po peni ingdeng phokke brahini kar birisonim so ronga je along ko analon doma lanang paklang je phanlo la sidak jambili thon long pensi na paklang pon ipo jon lang ikha ladak ko ppc ke claim ma kopia jaddu si claim manang le chom thek long la lang me pik an la si ka do ko beta ba hu non neli nang le tom nang paklang pon nang le tom phan. Hello everyone non bang ke hey non bang ke tamik pom lo yo neli innovate kali nang le tom nang pu brand ka chopra pe nang ji ko si yo ha ti arche thek long lo ma chipa pe thai le paklang ma chipa ko hai punoi la lo dei don to masih non nele to la ke market ang den ban tambom lo pamu helipad along po tam lo masih peneng ko pipisi ke prek mala nang paklang poni po nang le to fan sab to mathari nang lang doding no te to lo peneng rong aje long aliralon ke piprek je kelate son lo yo la ne lijer putum do mohor non paklang tu po la tuwar suding ta la so alir ka selama me piklo ya karbia kalar hadi yo me pikan lo yo Niger po koli nambang ke peneng project ko PPC claim man paklang man po come on chalo chalo come on jo lang le tum si dang lo lang me pik ka pu jo ko tum sik dang alang le tum ta lo yo la pu kardom la pu selambam lo lang me pik an peneng ke project ko nang le tum man paklang ka selang su selang mi lang no si pangcheng la ok ya là hai thạch long rồi bố ok là si vàng non cả tôi có biết ta hay là đã ăn đầm rồi năng chứ hả sar jo la pusar mana chatong la le tom kacheng hon sar kason la puji ho la lang like min ta cheplang apu ta cheplang apenan hai ta cheplang along hai ta cheplang ka bang lo la se alang le pen chatong long pochoro par pek la lang le tom sar tom se ong hai sar tom se la decoration ka to ka veke parpu pon lo la se ka do ka veta lang le tom han ka choro pi non comments lo thank you wang vek tu de anga atta ati da do po avelang bonon na pati po laki ka pati ji ke penap dik pen se pati ji de penap lo te pati po laki non na ke bong muati sirwa muati lo si doji yo jo la po jo kapul lo bote da ke non nang ni jon po ta se vang ni non don atum lang me pik an kapul ini ji man ni nak tu vang ơi Anh nghĩ là Wong muati long nili tum kapuling ni dampo. Come on. La tum hello Muati long fast guess. Thank you so much. Kardom from Wong Muati. Kardom. Happy Karbi Youth Festival 2052. Kardom. Hello la puda coba. Kardom. Lalang le tum ta alang le tum ta kacara ba kopi bang acara ba la light all light ani light ni la light la tu ni la dakan alang le tum si cepat thek lo la pan ya lang le ke light fitting thek la pan lun hai loi thek
Ada ru Samsung sing ti stage dong ke Miss Karbi Miss ke wai app aphan practice bom lo jo rehearsal lo hala ke than bom lo jo photographer la hai tum tadu jo than bom lo de jo ho puta do anh cái này tum ke dak pan sikil lang dong lo jo lata do jo lata Miss ke wai app cepate do nyita cepate unde lo la ke peneng ge setting dang kali yo ke merenti Kardong. Thank you. Nengarong perfect lo non lapu ake hai Rajasthan pen आपका नाम दीपक कोटिया YouTube चैनल ने रीनल कोटिया BRINAL रीनल कोटिया मेरा YouTube चैनल है Yes. और मैं नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे के पूरे जो भी 7 स्टेट है उनको ट्रैवल कर रहा हूँ अभी तक मेरे 4 स्टेट हो चुके हैं और 3 स्टेट रह गए हैं तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके सर्च कीजिए मेरे चैनल को BRINAL और काफ़ी अमेजिंग सी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं और अभी इसके यहाँ के बाद इस फेस्टिवल के बाद मैं जाने वाला हूँ अरुणाचल और अरुणाचल में ट्रैवल करूँगा मैं 30 डेज़ के लिए और 30 वीडियोस आएंगी तो बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाली है और भैया को भी सब्सक्राइब करो अगर आप करीब से आसाम की जो कार्बी ट्राइब है उनके बारे में जानना चाहते हो उनके कल्चर के बारे में जानना चाहते हो तो भैया को सब्सक्राइब करो और पूरा इंडिया घूमना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करो और काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलकर और उनके ट्राइब्स के बारे में जानकर इनके क्लोथ के बारे में जानकर बहुत मजा आया Thank you so much. Lasanon bang dam ikbom lo kona lo polo tangte ru rang sena sarpo open stage long la dag la Hollywood tum nangilun stage lo lancho tagali dag local karbiang long bands ke duan stamel la dakilun vera stage kona lo polo tangte nona paklang ponik po lepo de jo arje ke me tonda do arje ke me ke le somar tum arje ke me bang la ke te how la ke ho cho hulang me pegan peneng thoge hering tang raiji ta dak thoge ala Bollywood singer ta wang lipu peneng ta de la pendak local bands tom ta pakru hag lipu karra komarli jolang me pigan la sikado ko veta yo komarli wang tung te madde ho komes nok tongo jo donatum lang me pik pula kaya penang ingdeng pakai berani kar beri senyum sorong aja kayak kon ending orang wow kasih kata kau betul yang nói cetoing holo lang deh yo hapu kami klaim tenta saya ke klaim ke pelang me tenta hang nang jolo la ke komarli jo lang me pik pula ke peneng ke la song dance hit that pute komarli tum hit vek lo non tala taxi foto je klik bang kyong ge nili tum tala taxi dolem dalo non ning samta cái vang pu kam kali si dak se photo ti click sob lang bang not lasi bang I hornon aliralon kidora pelona ingdeng poke brahini carburetion nim so ronga je ning kan sorihini rank ko ra trok akardom pa je reglo kardom